Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whaafonga. Ufola le sui pale miol malo New Zealand wa wasa mana ia Wilson Peters. Ile la feilo inga mal pale mio Samoa fai ungol vai sonaile fionga fia me na o mi mata afa. E tele mata uputu ua e so tanga ile fea ngainga o le malienga lea ua toi whaafou. E au fia mata upu e te tau na abe ia il wha mua e pe mta upu tau fumlanga inga ma le RSE le Regional Seasonal Employment Scheme. Ai o le mta upu le malanga sa o loto atua Samoa i New Zealand ele oilo ai se tonu ile taiminei. Ona na file na saini ai le toi whaafonga o le malienga New Zealand. Whaawa waipea lana fsosoni mai ia Samoa e ngāru lue whaatasia ia nā tinai. O Samoa le sia tunu o le Pasifika o lo o le lisi o le suipa al mia o New Zealand. O anga masani ai lava, talo ona saini o le nei malienga whapa anga i lua fesruiva. Sauno fo ele fionga le palamia, fia me o se ava noa. Mo Samoa e toe mawai so tanga ma whaafoula na whapa anga. Ai mai so le whai ngā malo fau o iei nei New Zealand i tua ngāru lue whingalinga le iai. O isi tua o amana i el whapa anga le nei. O le fsusoni mai a New Zealand i tali ngā malo Samoa ia o ke topalu o lo whae le togam po o le fono a taita e malo le taupulenga. Ai o a fianga o Samoa i swinga o le tau. O a tina eina o tangata soifua ma le tamau ainga. Ai o le puipuinga ma mata upu tau sisi o manga. O le lona wha ile nei o aso talona amata mea le samatau Next Generation. I se isi awala ya o ai whana wa Samoa ai mai sora la tau lava nuu e mai tau ma te uloto ai ala ngā upu e so o tanga i tala wha asolopito e le ngata o nuu ai o ainga. Il whaamtalanga whala wai tele mai le samatau Next Generation ula to amatai le ala ngā upu mai le nuu o samatau o le niwa pai e ai te lea ai upu e le liliu. O le tastile nei o muanga ngana po ala ngā upu e mafua mai le fio anga o samatau. Ma ua lolomina nei miti afu ma whata watu i alo ma whana o le nuu o lo o yetu nuu mamau e pe o New Zealand, Australia ma Amerika. Whali el to whapau te lei ai whireti puni. O le taita i whono le mawhtanga ta ma whana o samatau e whaingoina o le samatau Next Generation. O le lo mia o muanga ngana ma la ngā upu i miti afu o se awala e whaola o lai upu tuu ma vavau o le mato nuu. E le ngata i lea au le sira fia i fo i alum whana o lalo vaua o lo tupua e tunu mamau o nei mua ngana malanga upu e mafua mai i o la tau whaasino manga. E ta ua telefoi mo le ngana whaamatai i a sao lona whao ngaina. O le samatau Next Generation po le SNG o se maftanga o lo tu malosi nisi o ati na e mo le manuia o samatau tulanga tawa o onga o le ati na ina o ta leni ta alonga ai maise o langolanga le whai whaato anga le nuu. Tau la moa le sunga pau te lei ai fereti puni. Toi tasi le tau sanga, a tole afa sen Tuli talu o na aloa i al whapa anga a Samoa masaina. Ai o le wau musalo na ofisa fau au tū lo na lua i avele. O le sauninga talai le ofisa lo na lua leo saina i avele le whai ungol vai aso. Na sauno aloa i aile fiongal palmi o Samoa, fia me na o mi mata afa. Ma ia momoli aile whamanui a Samoa le whamna tuina o le tau sanga fau. Le niwia asaina, i lona tausanga le nei o le drakon. O le awhiwa se lau vitu lima na amata il whapa anga pe on sao noal palimia sa whailo la to ofisa mai le awhiwa se lau vitu valu i mata autu. Lua awhi ma le ono ua whatu lona ofisa autu mua mua i vai lima. Ai o le ua whaasee i le isi whanua o le malo e mawalu ngatu. Ma whesanga i ei nei ma le ofisa autu. O malo te telo lau langi o saina ma Amelika e le ma mau ma le mata anga o tustala Robert Louis Stevenson. O le lua o lua tasi na amatai ngā ruenga ma whitaui ma le whaama i telo le COVID-19 na whaato a wha umai i tausanga na te anei lua o lua tolu le ofisa. Saunol palemia o le umsanga o le mauta fau le nei o saina o le isi lea pine o le mausali o le whaapa anga malo e lua e peo na mo le mawina le tali mai taimi o a fianga o Samoa le whaama i telo le COVID ai o tūlanga tau si tio le soifua malo loina a o onga o falta alo matulaninga. Ai o le mata i tuino i tu wha awa waile atina ina tau tulisi. Wha afta ia fo el palemia le sao saina i le atina ina o Samoa ma ia wha manui ai le tausanga fau o wha manatu wha alvao malo a lea fo ia tunu. E wha se fulua li ima ta maita i lea ua pasi ala tau suenga wha leo leo. Lua tasi ta maita ai suiva li
mai ole afa se atu nei le whainga o lato wa o onga wha masani mo le wha masina. O le mai so nei le ana tali alo ia i lato o ta wailunga. I se sao ninga wha a whailo ai na whaile ofisa moa o onga leo leo i mata utu e ala i le ava o stasio vai ngai ave ia i le wha tau al mtanga luengo le angai whanua i wha atinonga o lana au nanga. Pe a mai ale a onga wha masani le sfulfitu vai aso o lumanai. Ona wha atu au o atu lea i le sao ninga o le wha au unga e ave ai ma leo leo wha au wina ma wha tau tō o ni constables. Na momoli ai le wha manuia al komsina mtanga luenga ai ona ta ita isinia i le sao ninga o le awan whailo iai i le wha o poponga o le whainga luenga. Ta penanga i e ftaui mtalinga maloa Samoa i le fono lona luas fufitu a ta ita i a maloa tau plenga ia o ke topa lua tasi. O Samoa le ua tamua ia i le misiona le Blue Pacific, a le vaa leo leo ngā taifale Amerika, le US Coast Guard Harriet Lane, o le sana amatai na ngā rui ngā fsoswani e so tanga i leo leo ngā taifale a Samoa, i tū taul wha amaru siol tu la fono. E au fia i le una i ol puipuinga o soli tu la fono i lunga o le Sami, e pei o whai ngā whaiva o le whea vea inga o fuala au whasaina. E tolu asa o whewa i wha tasi seila o le vaa leo leo Amerika, masui malem tanga ruenga o whaato angam whai ngā whaiva, tanga ruenga o leo leo, wharpui ma leola toi fuataina, ma engol ngā tai whale i fō launga o Sami whalwao malo Samoa mona tua oi. O le whai ngā paanga le i mautinole fsusani mai o Amerika e pui ngā tai whale o Samoa, ma isi motu i lo tātou i tulangi, peitai. Nā mana ia fo i e seila mai meleke anga i whanua Samoa, ma lato whaaso atu le whe au le file mu. E ala i musika alana whaaili e toa lima. Sa whaafia le St. Mary's College, le Kolise Wesele, mapui whangalele, ma le whalpui tānu malala. Whaapena foi o na lolongo le Royal Police Band a Samoa il tomai il whaili le waa leo Amerika. Ua fola mai le US Coast Guard Cara Harriet Lane, le whaawa wai o na ngā lulue so tau au ma le ofiso le ngā tai whale o Samoa. O lea o ngā seila fsosani mta upu e pei o le sa ili malawe ai o le tali atu i wala au fsosani ai o me tupu whaafosei mai Sami. Tala whae ua whai tau masina i nei talo na whaatalitali le pulea o ngā ise tau no unga le molia ngā leo o tuua i ai lo na wha o lima. O le mta upu le ntali ai el whaamsinonga le talo sanga le loia le li whaia o ngā o molia e tau fia le whaalau loa lo na swafa. E masani ai lava e tau fia le wha o ngā le ngō se tangata matua o molia pe a whai o lo o a fia i se tamai titi, pe tai. E lo le tūlanga leo mta upu o ta oto ai nei le whaamsinonga talu o tangata mātutua uma o lo o a fia ai o le molia ngā foi o le wha o lima. Mai whaamsinonga i le mai so nei na te e nai e le whaia o ngā molia ngā uma o whaasanga i ai a leo. Mai ta wina i mata upu ua tua na i a leo e pe ona wha ilo al komsina o mta ngā ruenga. E ala ona o sa mta upu le whaamsinonga ona ua iei wha maumonga po o moli maua leo. Pe o le wha taita inga mta upu o Samuelu whaasanga le whaipule na ia tua ia le maliu tu au maltino i le lua o lua tasi. Sa ta ua al komsina au apa aulongo i tino Filipo e le ai ni moli maua wha maoni ai moli maua Samuelu. Ma ele i mawhai ai ona o atu na mta upu le whaamsinonga. Pe tai. O le whina o mai le whaia onga o ta ua i lunga i lona te tee ua ta tala i nei i tua e whaatali ai lona whaamasinonga. Ai tu mawai, le tau fia pea whaatu la fono e le whaamasinonga wha ai tu malo. Ona wha ailoa whaalawa i tele lona suafa, ma le a onga na tupu ai le whaale tonu. Lo Samoa Entertainment TV mai apia, ai whaasoi fuena.